जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। भारत वो आमचो देश वर्तवता महान 28 राज्यांनी बांधला वटशिला। भारत वो आमचो देश वर्तवता महान 28 राज्यांनी बांधला वटशिला। वेगवेगळ्या धर्माचे लोक जियेताले एकवट आमकां दोशी करूंक भायर सरल्यात दुस्मान। आदल्या तेंपार लोकांक सोंसले गुलामपण ब्रिटिशाच्या हाताखाला उरलेचे पण स्वतंत्र सैनिक चढ झुजले आमकां दिवूंक मेकळेपण। स्वतंत्रताय मेळून पुरें जालें सोंपण। वंदे मातरम् वंदे मातरम्। शेतां रोवन पिकां व्हड काडटा शेतकार तांकां सालां मारूंक जावो सोबे माझा। सुरक्षीत आमकां राखून दवरपी सैनीक साहेबाक तांच्याय वावरांत मान दिवूंक सोर्या मुखार। दोऱ्यांतल्यान आमकां वळपिक्या बेसाची थोडे भाग आपणाक व्हरूंक येवजो दुस्मानाची। ह्या बेसाची राखण करूंक जबाबदारी आमची पेटून उरो ही ड्युटी जोईताची। वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। नशीबवान आमी सोगोट भारतीय नागरीक आमच्या देशाची
आमकां सोंसाय फूड वीक. जय हिंद.